Takarus sama teh. Ya. Mari dehita rapun Tuhan Yesus buka ulau. Rapun Tuhan Yesus buka ulamu. Kontu ibanai pagurungonomu. Kontu ibanai pagurungonomu. Baik ibana dong ami hehe doh mudum di mabu batunai rohani roh. Bagaimana dengan mi edon mono lege mabogas nahi rohami maro. Atani de bata nagabe ujahan nilota di bagasan manogo niarion ima dipeletakan batu pertama nih Oppu sahadadatu sahatutoru dimana tersurat di 2 Korin 26 ayat 2 di do songonon adido do ditikki parasia doho hutangihon jada di ari haduau doho huruf nuaing matongon tikki parasian nuaing ma ari haduau ni adido do ditikki parasia doho hutangihon jada di ari haduau doho nuaing matongon tikki parasiani nuaing ma ari haduau ni tak nilu sahakna martua ma akan obege jalan opeo hatani debata amin martangi yang mahita Ali Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang dinuji pinasanga maho Tuhan di manogo niarion na doktong kupakila laon hami dengan basa asini roham nau pinapatarmu di bagasang runami na doktong di daun hoha hipason di pardagingon ng patodiot di hami kanuna lumowima di bagasan partikianon di namar luhut hami sa luhutna ima akka namar siyaholongan namar hamarangi namar gula marburu namar harajaun doho sude akka namar holong roha di bagasan partikianon ima digunaon di bagasan manugot nyarion ima dipeletakan batu pertama naing batu kahon partadda ni oppu sanadadu saat tutor marsada ni roha do saluhuna peparanna Tuhan laho mabahin partadai tujuluan nyarion alani pos do rohanami diho urupi dongani masaluhuna akka peparanna na dihuta do takkana di pangaraptuan jala lampatiur masaluna pamikirion dot akaragam ni pasu-pasu nasian hoi asanggiat tulus sakka ni rohani peparanna laho mangula akaulau ni hobartu lomoni roham atau ni bagasan manugot niarion naing pukau nami matuhan ima ulaon peletakan batu pertama posto rohanami mangasahon guarmu dohami Tuhan mangulau-ulau ni di bagasan manugoton diladak na lilu ha porsion nami alay namar pos ni roha marpakiringon na mangulu dohami saluna ka peparan ni oppu saladatu satu toru diakka ragam ni pasu-pasu tu joluan niarion alani Tuhan jongjongi mapasaran nami di bagasan tikion nang akaulau na naing si patupao dope toktong ma ramoti jala paujung di bagasan dame dohot las ni roha mauliate madiho Tuhan pupuji hami magwarmu na badiay olanion rodi sa leleng ni leleng na di bagasan gornya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami uloy ma tangiang pangiduan nami amen. Jadi partikianon masahat huwasi binasaha matuna tua-tuai oppu dapi abang nami oppu dapi Kamu lupa ini kenapa nggak ngomong Line mode. Bluetooth mode. Tunggu dulu, dengar lagi ngomong.
kadawang dohok dainang saluhuk na kamu perzonan kami tuho di pernako yo aduk kami dope na naik si Panginoon kamu kerajaan nami para juluk kumasahat kami tusahalan yung pong nami nanaing si patibun nami kapala diobas nyaryong tusahalan yung pong nami opong nami sa haladatu opong nami buruhut tusahalan yung pong nami opong nami opo martubor dohot opong nami boro hudagalong dohot disude akayanak di bagatan ng pasong opong na dohwa zonzong dohami sa luhuk na akapinopar mo laong marsel di roha patip dohok ko tubabak natipo ima tubatu nama tipi-tipi jala tumrihit nama lapis-lapis asa rohot kopo mangidohot kamata mula jari na bolon ang dia di masalah ni kami akan sila sineroha urak niyo tubig jangan nyari bukubai kami homar huta di mahal laho menjagai kami akapaparamu homa agapung nagawi di hubungi kami parmahan nasumataksyo nasumatak matai pamuro na sumata siyo laho mamer kami siat dolo na tibuon tu saluhu na tainganan nami be mo tungadong tahini simbolis pangako itu hanya kapaparamu asa rohot tu mangaluan tu mata na martua de mata asa di pasahat di hami akalas ni roha unaknya tubijangan nyari ima tungko namin jala ima Panginoon namin tuhamu opung asarap kita mangidohon tuamat mula jadi dia kadamang dohon dainang di raja nikahan kinami di raja di buru nami di hula-hula nami hula-hula ni opung namin ako buwari kami nagkiningan dohot di parajaon nami bius negeri sigot akamang natutuwa dohot di hamu kainang mauliate ma dilas niroha nami hubangilo kami tu hamuna alariaro hamuna ro madapot ko juju nami ang giyang matujuluan ni Arion lam di pasahat hatta atalas ni roha tu hami tujuluan nyari jala di baga sa tikiyon lugay na hupiyo hami hamuna asa dohot do hamu manaksihon mangidohon jala mangyeton tua mata mula jadi dinaing ulaw nami peletakan badu ujahan asa marujahan na uli marujahan na dinggan las ni roha nami ulah nyot tugijangan nyari amang na tua doho dihamu kainak suri pada nagabiat cara not dihita laho pasahaton batu jakanon pajulu manot siat kami hasihuton rap dohot kahangki nami peparan di sapi tua dukuni muse kami buru ni
sahalada tu ima paparan nyo pong nami o Pubuang Garaja na patuluhon man no marusitay mahamwa kahula-hula nami mulai siya hula-hula nami paparan ni hula-hula ni sahalada tu satu hula-hula paparan nyo po ni Hajiruan dukat si pasaton nami ma tu harajaw nami bius na adong di negeri Simatapon. Songoni matur na nami, songoni matur sa nami tuhamu akaraja nami horas madihita sa luhu na buti ma. Korah tutak. Apa pun di nubay. Ay betul asa di boto persiapan. Mari kaiso. Oh itu. Jadi Orang babang tarana toti ala huria do nama muhai huria mana parjolo na menyakut batu jalan. apa? Dekas suhu. Iya na sisi tapariali. Kalau Tol ko kahanggi nami paparan ni Opito Liling. Ko marungan na. buat kamu lihat itu sesi ini dengan nakosa. Jadi pasahat kami mato kamu paparannya pong nami uput Sabti Tua rapdo paparannya pong nami uput Sauliling siyan siya mo na siya mo na makarduro kay kamu rak mabay mahu Nah, kasih deh, kasih. Tulu lagi, tulu. Buru nami, Mak. Buru nami napi na berhak ni salat peparan ni Pubuang enggak. Jadi diamu Sahalani opung nami laula nami suuni Pubuang Garaja kebunan rajai saladatu Simabora mengarsok kami main berguna peparani Pubuang Garaja kebunan nasian sigotem raho mamiakon batu ocahan Asi maruan itu ani diorasi mahita salu na peparanna. Di bagasan keluar di negara ama anak mahotod di berbadia. Amin. Horas. Jadi di kabar Dulu hula-hula nami. Rajai Hutabalu. Hula-hula nami Hutabat.
semua ulah tei Dingkan di galung tabunan 5 juta itu ngaruh ya. Maksud maksud lang tudengkan dah doh marjolo mau tagado inasak matu nasida mangun mangin manogo si Raja parani pasuri pada doh Nah, nasa malaki na diyan mo di pameran na ni. Terus jalan mo sa damo ni. Ano ko siyang horong ilaw. Idora uli na irawin kanda. Sa dapat do. Ano ko sa aking idora kamo ta. Hai pe ikonar udir do tahan kinami. Raja Tabunan, Raja Silita, nang Raja Silita. Modik do kami noon nang imarahatan namin. Doon, bang na pala mangurus sangat menara yang baru nang diyan mulai mula sa magjipi padahan namin noon secara kedua kami nang ulima dihamu Raja Penasibo kami Raja yang baru gap asana kita Raja yang baru semua pangkat berapa ayo Masuk kita. abang masuk ini paduan di Raja kita kami dari rumah Raja nami gadung saat waktu masih banyak tak dekat punya jadi mulai tema di otak adorak suhu kami pilih tahan batu pertama samhami horam ni ulah sabutna dogononnya sabut na tutua ama asa martapak martada masih adian masih batu masih nampak sangat dolo masih batu sangat dalam non diamu raja ni pemurnani marga samortuk yang roh asa hot ma di bagatuna hot ma di bulang-bulang na di badohan niya karaja ni nang kukupamu di bagasan ni raja ni wachauta limubi ng raja ni ula atau takas ma pasaton nami balon nami songon batu ojahan batu-batu pertama pelitakan pertama di sen tibi ni raja ni pimuna raja salah batu marga Simamora akan murah manisan hutusan raja ni ula muna mulai sen buatan yang bicar satu ula ni itu mula dia takas mata satu nabi atikan horas mamura jana kunami horas mana kami si raja ni udah manggap konsukutan iya itu raja nami Horas mas mau lihat raja nami Ada paduan mah habis di bulan-bulan mana. dari Majana Horas